I wanna see the light. See the light. I wanna see the light. Kalau katus, hati-hati kawan. I wanna see the light. 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 See the light. I wanna see the light. I wanna see the light.
I wanna see the light. See the light. I wanna see the light. I wanna see the light. I wanna see the light. Asa, fly na. Asa tubig. I wanna see the light. 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 Hey, man. I wanna see the I wanna see the light. I wanna see the light. I wanna see the light. I wanna see I wanna see the light. Astagfirullahaladzim. Kita kecapean rupanya. Capek. Good luck. Oh, good luck. Gimana minta-minta? See the light. Tiga juga benda. Sedikit juga pengen. Gini deh, itu mana? Dan mau gini. Oh my. Tergantung dari sini. Eh. Masih anak tuh I wanna see the light. I wanna see the light. I wanna see the light. Ini yang bakar na kon. I wanna see the light. I wanna see the light. I wanna see the light. Oh my shit. Wow. I wanna see the light. Edan.
Siap. Wow. Guys. Lihat. Keindahan wisata apa? Ya itu, tepatnya di Kuningan, Jawa Barat. Kalau misalkan kalian kesini, mungkin tiketnya cuma berharga 15.000. Ya. Iya guys. Sayangnya, gue nggak bisa bawa cewek. Kalau misalnya gue bawa saya ke sini, itu akan menjadi apa ya? Menjadi hal yang romantis buat gue. Wow. Hey bro. Mungkin kita bakal let's go. Oke guys. Ini laki nih. Oh masih. Oh. Guys. Masuk air minum. Haus. Gue harus turun konten jorok. Ini guys, baca.
ayolah kita nikmatin alam Indonesia. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Nunggu tua nggak bakal bisa guys. Kita juga di sini. Judi kita di sini. Iya kita di sini judi. Itu bukan di malam. Pindahkan aja. Ini anak kecil sih. Jalan beli. Jalan nih. Jangan jalan. Roni tak cukup. Roni tak cukup. Kamu jangan bicara begitu. Ini masih muat lah.